Domaćin u Varaždinu vodi 1-0, ali nije Varteks, već Croatia iz Sesveta. Strijelac je Stjepan Jukić. Pogledajmo još jedan put tu krasnu kombinaciju. Šaban je izvučen ovamo na bok. Izvanredna lopta, neuhvatljiva za Carlosa i debitant, pa odmah pogodak. 35. minuta, evo ostvaruje se ta naša prognoza da ćemo mi vidjeti pogodak vrlo brzo ovdje. Pogledajmo još jedan put to. Nije se odlučio na udarac desnom nogom, nego išao na još jedan dribling više i onda je pronašao tu rupu u obrani Croacije iz Sesveta i pogodio gore visoko u kut. Službeni domaćin vodi u Varaždinu. Crveni se raduju. Šaban je uspio nadmudriti tu Carlosa najprije u skoku, pa je onda držao jedan njegov nalet. Zajednički su krenuli prema vrataru Drevenu i snašao se vrlo lijepo varaždinski talenat Šaban, koji je u Croaciji Sesveta i zabio je za prednost Croacije 2:1, 65. minuta.